Reka twongere tubasuhuze kandi tunabahe ikaze. Uyu munsi turi tariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026. Iyi ni ya saa tubagezaho amakuru twabateguriye. By'umwihariko tugiye kwibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Turaza kugera mu gihugu cy'u Burundi, harimo haragenda havugwamo ibintu byinshi bitandukanye. Ibyo nabyo turaza kubyibandaho tubabwire uko byifashe hariya muri kiriya gihugu cy'u Burundi. Ntabwo ari aho gusa, turagera no mu tundi duce twinshi dutandukanye twa Afrika ndetse no ku mugabane w'Uburaya. Ni tuza kubona umwanya naho turaza kuhagera tubabwire ibiba biri kubera ku isi hose. By'umwihariko reka tuhere mu misozi miremire ya Minembwe. Ku munsi w'ejo twababwiraga ko harimo habera urugamba rukomeye cyane rw'amagasa, ubwo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abambari bazo bafatanyije kugira ngo babashe kwirukana ingabo za twirwaneho na M23. Iyo mirwano ikaba yarabereye mu duce twinshi dutandukanye tw'imisozi miremire ya Minembwe. By'umwihariko imirwano yabereye ahantu bita Irundu, Igakenke ndetse mu Karingi ndetse no mu Bidego. Aho hose habereye imirwano ikomeye cyane, ariko imirwano yari ikomeye cyane yanatinze kugira ngo irangire. N'imirwano yabereye ahantu bita Irundu, dore ko Irundu batahambukaga cyane ingabo za FARDC na FDLR na Wazalendo bakundaga kugarukira ahantu bita mu Bidego. Ariko ku munsi w'ejo bambutse umugezi bita Rwiko, akaba ariko bwa mbere bakwambuka uwo mugezi bagira ngo babashe kugera hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Ubwo bageraga hariya kuri Rwiko bari babanje gukora icyo bita sharing nyinshi cyane, basharinga mu baturage, ariko biza kuba iby'ubusa. Ubwo M23 yabashije kubatahura, inzira banyuzemo ikaza kubarasa ikabakura hariya muri biriya bice, bagasubira muri za Mukoko, bagasubira mu duce bari bavuyemo za Pwenzero ndetse n'utundi duce dutandukanye. Gusa muri iki gitondo nuko kugeza ubu ngubu imirwano irimo irabera ahantu bita Igakenge ndetse n'agace ka Rugezi, niko karimo kaberamo imirwano ikomeye cyane, n'agace kerekera Irurenge aho bita za Gihuha. Naho tujya dukunda kubabwira amakuru ko naho harimo habera imirwano. Gihuha iri mu burengerazuba bw'imisozi miremire ya Minembwe. Aho ngaho akaba ariho harimo hakomeza kubera imirwano ikomeye cyane. Si aho ngaho honyine gusa, harimo haravugwa n'imyiteguro y'imirwano ahantu bita Irurenge. Aho ngaho naho harimo harategurwa ko hashobora kubera imirwano. Irurenge naho ni mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Minembwe. Ni ukuvuga ngo aho ngaho naho harimo harategurwa ibitero byinshi bishobora kugabwa ku baturage bo mu misozi miremire ya Minembwe. Tugere ku Ndondo. Ku Ndondo ahantu bita Kageregere harahageze abazalendo benshi cyane. Abo bazalendo bakaba bari bayobowe n'uwo bita Ngoma Nzito n'uwo bita Makanake, akaba aribo babashije kugera hariya muri kariya gace ka Rurambo. By'umwihariko ahantu bita Kageregere akaba ariho harimo hatutumba imirwano ugiye kubera hariya. Objectif yabo nta yindi, ni ukugira ngo babashe gufunga inzira yahuzaga M23 ndetse na twirwaneho. Ni ukuvuga ngo M23 yavaga muri Bukavu yanyuraga mu gace ka Rurambo bagahinguka hariya muri Minembwe. Gusa hariya muri Rurambo harimo abasirikare benshi cyane batandukanye b'ingabo za M23 ndetse na twirwanaho. Ntabwo tuzi ko bariya bazalendo bashobora kuzanesha ziriya ngabo za M23 ziherereye hariya muri Rurambo. Si aho ngaho gusa, muri Rurambo ndetse n'ahantu bita Igashama naho harimo harakomeza kubera imirwano ikomeye cyane. Ku munsi w'ejo twababwiye ko habaye ibitero cyane bikomeye, ariko kugeza ubu ngubu aya masaha turimo tubagezaho amakuru nuko ibitero byatangiye mu masaha ya saa 9 z'ijoro. Kugeza aya masaha bakirimo barwanira Igashama. Ahantu bita Irushari naho barashamiranye, ni mu duce twa Rurambo twose barashamiranye, barimo barareba uburyo bashobora kugira gute guhangana. Gusa hariya ku musozi wa Kirungwa, Gafinda, Munanira harimo harazamuka abasirikare benshi b'Abarundi bagiye kureba uburyo bashobora gutera turiya duce tw'Indondo, bakaza kurengera ahantu bita mu Mitamba. Iyo urenze iriya misozi yose uhita uhinguka ahantu mu Mitamba ugana ku Ndondo. Ibyo bitero bapanze byatumye abaturage benshi batangira kugira ubwoba bo ku Ndondo. Ese abo baturage bo ku Ndondo bagize ubwoba baherereye mu tuye duce? Uduce baherereyemo byatumye turiya duce twose twese tujya muri alerte.
alerte ni ukuvuga ngo bahise bagira umutima uhagaze. Umutima uhagaze bagize n'uyu nguyu, nuko bari basanzwe bazi ko hariya muri turiya duce nta ngabo za FARDC zirimo, bakaba bari bazi ko ziri hariya ku Kirungwa, ariko kugeza ubu ngubu bakaba barangije gutambuka ku Kirungwa zirimo ziza zegera ahantu bita mu Bugogoma. Ariko aho mu Bugogoma niho hafungi niho ingabo za M23 ibirindiro byabo biherereye. Byatumye iyi mihana ikurikira batangira kugira ubwoba. Iyi mihana iherereye ahantu bita ku Ndondo, iyo bita aho bita Canzovu, Masoro, Kajembwe ya mbere, Kajembwe ya kabiri, Gahuna, Mukagogo, Mwishenge, Bugogoma, Kanono, Kanogo, Mutanoga, Kumugeti, kwa Masata, Kiziba, Mutenja, Bijombo, Kabara. Utwo duce twose iyo mihana yose kandi iratuwe, ituwemo n'iki n'abaturage. Iyi mihana yose yahise ijya mu kibazo, tutirengagije n'indi mihana nayo ishobora kuba nayo yagiye mu kibazo, ariko tutavuze ahangaha. Iyi niyo imwe twagiye duhitamo kugira ngo tubereke ikibazo kiri hariya muri kariya gace k'iki cy'Indondo. Kariya gace k'Indondo kahise kinjira muri alerte, bagize ibibazo byinshi cyane, bagize ubwoba bwinshi cyane, kubera ko ingabo zazamutse ni nyinshi kandi nabo objectif yabo ni ukugira ngo babashe kwigarurira ibice byinshi bitandukanye. Ese ibyo bice bagamije gufata ni ibihe? Ibice bagamije gufata hariya ku Ndondo ni Bijombo, Kirunga, Gafinda, Munanira, Murambya, Kagogo, Gatanga ndetse na Rubibi. Utwo duce twose natwo barashaka kugera gute? Barashaka kutwigarurira. Nibarangiza kutwigarurira bakadushiramo ibirindiro byabo, nibwo bazavuga bati hariya mu misozi miremire y'Indondo tumaze kwishingamo ibirindiro. Ariko mu gihe batakwigarurira turiya duce, ntabwo bashobora kuvuga ngo turiya duce babasha kutwigarurira. Dore uduce M23 iherereyemo, iri muri Bijombo, iri mu Kumurambya, iri ku Kiziba y'Indondo, iri ku Murambya, iri mu Kajembwe ndetse n'ahantu bita mu Gahuna no mu Kagogo no kuwa Masata. Utwo duce twose M23 iturimo. Nabo bumvishije tuno duce twabo bashaka kugira ngo babashe kwigarurira, ni tumwe mu duce M23 ifite. Nimba ari tumwe mu duce M23 ifite, byanga byakunda barashaka guhanganira muri turiya duce tw'Indondo. Gusa hazamutse abasirikare benshi cyane batandukanye muri turiya duce tw'Indondo. Reka tubabwire hariya muri turiya duce twa Minembwe, hari uduce ku munsi w'ejo twabereyemo imirwano ikomeye, tukaba twarabereyemo ambushe. Hakozwe ikintu bita ambushe, aba ari cyo zikora gusa kubera ubuke bwa M23 ndetse natwirwaneho. Ubu ngubu barimo baragenda bakoresha icyo bita ambushe, akaba aribwo babasha kuripura, bakabasha kurasa ziriya ngabo za FARDC z'abarundi ndetse n'ingabo z'abazalendo. Uduce twabereyemo amambushe ni Ruhi n'Amavi, bahafashe intwaro nyinshi cyane, bafata n'amasasu menshi cyane, babateze ambushe ndetse baza gufatamo n'umukapiteni umwe. Ahandi hantu habereye ambushe ikomeye ni ahantu bita kuri Sinayi, igihe barimo bavirundu bamanuka bika mu ruzi bita Rwiko, bazamuka kugira ngo babashe kurenga kuri Sinayi, bagiye kuhagera naho basanga hari ambushe. Iyo ambushe yarabakubise, irabazamura, ibageza mu kirere, irongera irabamanura, ibakuraho ibikoresho byinshi bitandukanye. Ndetse n'irundu naho bahateze indi ambushe, akaba arizo zabashije kubahesha ibikoresho byinshi bitandukanye baraye bigaruriye hariya muri kariya gace. Tuje hariya muri turiya duce twa Masisi, nababwiye ko nibakubita update hanyuma tugahita twinjira hariya mu Burundi tukababwira ibirimo bibera hariya mu gihugu cy'u Burundi. Rubaya hariya muri Masisi, ku munsi w'ejo twababwiye ko habereye imirwano. N'uyu munsi mu gitondo hari abajura cyangwa se amabandi cyangwa se abamayimayi bifatanyije n'abazalendo. Abo ngabo baje gutera hariya muri kariya gace ka Rubaya, ariko baza point strategique yabo atari ukuvuga ngo hari uduce bagomba kwigarurira, baza ari ukuvuga ngo baze bapiye cyangwa se baze bibe. Nibwo batangiye gukingura amaduka,
bafata nk'imiceri, bafata nk'amasukari, bafata nk'amayoga, bafata nk'imyunyu, ibyo bashakaga byose barabipiya ngo barangize kubipiya baragenda. Nibwo ingabo za M23 zaje kubimenya, zirangije kubimenya zitangira kubahamagara. Abaturage barabahamagara barababwira ati twatewe hano muri Rubaya. M23 igiye kuhagera isanga ari abajura bari baje kwiba bitwaje intwaro. Bari abajura bari barenga nka 45 kandi hafi ya bose bari bafite intwaro. Nibwo M23 yagiye kubatega, irangije kubatega irabarasa, ndetse bimwe mu byo bibye babasha kugira gute kubigarura, ariko hari ibyo bajyanye kandi basize bahungabanyije umutekano w'abaturage. Aho ni muri Rubaya. Gahira, iyi Gahira nayo twarabibabwiye. Gahira ku munsi w'ejo nimugoroba umuhana wayo wose wa Gahira ari muri turiya duce twa Masisi. Abazarendo baraguteye, barangije kubatera, abaturage barahunga, ngo barangize guhunga umuhana wabo wose ukungana barawutwika. Bamaze gutwika umuhana wabo wose urashya, umuhana wabo urashya urakongoka. Nta nzu nimwe yasigaye, dore ko amazu yahari ya menshi yubakishije imbaho agasakazwa amabati. Ayo mazu yose bayatwitse hariya muri uriya muhana wa Gahira. Umuntu akibaza ni gute abazarendo biyita abacunguzi barangiza bakavuga bati tuje kugira ngo turebe uburyo dushobora kurengera bamwe mu baturage cyangwa se mu baturage bose, ariko mwarangiza guhangana na M23 mwayitsinda, mwarangiza gufata umuhana cyangwa se urusisiro cyangwa umudugudu urimo abaturage, oriye yo kurengera abaturage mugatangira gutwika imihana yabo. Uwo muhana barawutwitse, ndetse n'amasomo yari arimo cyangwa se amashuri, ama école primaire na école secondaire zarimo, izo zose barazitwitse, n'intebe zari zirimo z'amapipitre, izo zose barazitwitse hariya muri uriya muhana wa Gahira. Kugeza ubu ngubu uwo muhana warangije gushya, abaturage bari hariya muri uriya muhana wa Gahira barangije kugira gute bahunze. Ukibaza amaherezo ya ziriya ntambara zirimo zibera mu misozi miremire ya Minembwe zikongera zikabera hariya muri Masisi, ningi ibintu bisa kandi biri textuellement. Mu Minembwe nawe iyo bamaze gufata umuhana barawutwika, mu Masisi nabo batangiye gufata imihana bakayitwika. Ubwo ngubwo umuhana iyo bafashe umuhana bakawutwika, egari ko bashaka kukwangaza guve muri ako gace ugende uje kuba ahandi hantu. Ukibaza ukuntu umuntu yagukura iwanyu akakubwira ngo genda, akakwereka iyo ugomba kujya, kandi aho ngaho arimo kukwereka atari iwanyu, utarahavukiye, so atarahavukiye, sogokuru atarahavukiye. Ahantu bita Kawere. Kawere naho habereye urugamba rw'amagasa, urugamba rw'imberenge rwabereye hariya muri kariya gace. Kawere no ku munsi w'ejo, Kawere imaze igihe kirekire ibera nk'imirwano, ariko kugeza ubu ngubu M23 tirabasha kuyigarurira. Iracyafitwe, igice kimwe gifitwe na Wazalendo, ikindi kigafatwa na M23. Twakomeje uyu munsi Karehe haratuje, nta kibazo kirimo hariya muri kariya gace ka Karehe. Karehe yabyutse neza, nta n'ikibazo kirimo, kibaratangira imirwano. Reka twinjire mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi mu ishyamba rya Kibira. Ishyamba rya Kibira harimo haragenda haberamo ibintu bitangaje. Hari inkuba imaze gukubita hariya muri ya shyamba rya Kibira, iza kwica abasirikare b'Abarundi 18, hapfamo abazungu babiri b'abaformatere. Abazungu babiri b'abaformatere b'Ababirigi, akaba ari bo batraningaga bamwe mu basirikare b'u Burundi, mu basirikare ba P5, ndetse n'abandi bavuye ahantu henshi hatandukanye. Iyo nkuba yamanutse ntabwo tuzi ahantu yari ivuye. Nituvuga inkuba abantu batabisobanukiwe, ni drone. Drone niyo yamanutse igera hariya muri ya shyamba rya Kibira irabarasa. Dore ko hariya tujye dukunda kubabwira amakuru yaho buri munsi. Ntabwo ari ukuvuga ngo tuba turi kubabwira ibintu bitari byo, cyangwa se byo kugira ngo tubashe kuryoshya inkuru. Ibyo nibyo byabereye hariya muri ya shyamba rya Kibira, harimo haraberamo imirwano ikomeye cyane. Dore ko haje no gupfamo majoro umwe. Hapfuye uwo bita Majoro Ngendakumana. Uyu Ngendakumana wapfuye akaba avuka mu gace ka Bukinanyana muri zone ya Gahabura. Papa we akaba yitwa
burajeja, mama we akaba yitwa Kansirida, akaba bari batuye hariya muri kiriya gihugu cy'iki cy'u Burundi. Hakaba hapfuye na kapiteni bita Ndiho Kubwayo Jean, uwo ngo nawe yaguyemo. Hakaza gupfa abaforomatere babiri bo mu bwoko bw'abazungu b'ababirigi, ndetse n'abandi batrena cyangwa se n'abandi amakurutu. Tuvuga amakurutu, ababisobanukiwe barahita babyumva, cyangwa se wanakosi, cyangwa se abari mu mahugurwa ya gisirikare. Nawo waje gupfamo 18. Abakomeretse ntabwo twabashije kumenya umubare wabo uko bangana, ariko hariya mu gihugu cy'u Burundi ibintu byakomeje gukomera cyane hariya muri ya shamba rya Kibiri. Mu gihe ku munsi w'ejo bundi twabonaga Prime niyo ngabo avuga ko agiye kwimura kiriya kigo cya gisirikare akakijyana ahantu hitanye Shenzi. Amaze kubivuga ko agiye kukimura, bamwe mu bagenerale ndetse no mu bajyanama be ndetse na perezida wabo wa Republika Evariste Ndayishimiye ntabwo yabyumvishe neza. Aravuga ati ni gute mushobora gufata ikigo cya gisirikare kirimo gikorerwamo imyitozo muri iriya shyamba mukaza gukuramo ikosi mukayijyana ahandi? Ati bizaba bigaragaye ko turi gutsinda. Kuba Prime niyo ngabo yaraporopoje gutyo nk'umugaba mukuru w'ingabo, ariko ntibabashe kumwumva, niyo mpamvu hahise hagabwa iki? Hahise hagabwa ibitero. Kandi ibyo bitero babagabyeho, bamwe mu Barundi baravuga ngo ni leta y'u Rwanda, abandi bakavuga ngo ni M23. Ariko muri abo bose bavuze ntabo twigeze twumva bigambye iki gitero cyabereye hariya muri iriya shamba rya Kibira. Gusa hariya muri iriya shamba rya Kibira harimo harakomeza kubera imirwano ikomeye cyane y'amagasa, uburyo na bamwe mu baturage b'u Burundi batamenye ibirimo bibera hariya muri iriya shamba rya Kibira. Ariko hamaze gutsikirira bamwe mu Barundi benshi cyane bicwa na drone ndetse n'ibindi bitero binyura ku butaka bikaza bigatera hariya muri kiriya gihugu cy'iki cy'u Burundi. Dore ko hariya ari amakosa ari gukorerwa hariya, objectif yabo ari ukugira ngo babashe guhungabanya umutekano w'ibihugu by'ibituranyi, by'umwihariko igihugu cy'u Rwanda, ndetse no guhungabanya M23. Ntabwo rero watoza abasirikari bo kugira ngo babashe guhungabanya umutekano w'ibindi bihugu ngo nibarangiza bakomeze bakurebe. Ntabwo ushobora gufata P5 ngo uyizane uyitoreze ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ngo nurangiza ubatoze, kandi aribo baza guhungabanya umutekano w'u Rwanda ngo nibirangiza bizakugwe ubuhoro. Ntabwo ushobora gutoza P5 ngo nurangiza uyerekeze mu misozi miremire ya Minembwe bajye kwica abaturage, uyerekeze muri Masisi bajye kwica abaturage ngo nibirangiza bizakugwe ubuhoro. Ntabwo byakugwa ubuhoro nimba uri mutoza abasirikare bo kugira ngo bazaje gutera ibindi bihugu, nawe byanga byakunda bigomba kugiraho iki ingaruka. Gusa abagabye ibi bitero ntabwo turabasha gusobanukirwa abaribo. Reka dukomeze twirwaneho na M23 bamaze gusohora itangazo ry'amagana ubwicanyi burimo bukorerwa abaturage ba Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abo mu bwoko bw'abanyamurenge cyangwa se abo mu bwoko bw'abatutsi, abatuye Masisi, abatuye Minembwe, ndetse n'abatuye mu tundi duce dutandukanye n'abahema. Iryo tangazo ryasohotse bareze leta y'u Burundi, baregana leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, basaba imiryango mpuzamahanga kuza gukora iperereza rya jenoside irimo ikorerwa abanyamurenge ndetse n'irimo ikorerwa abatutsi baherereye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Babareze mu zihe nkiko? Nibyo tugiye kugarukaho. Inkiko babareze mu rukiko rwa Afurika y'Iburasirazuba, babareze mu rukiko rwa Afurika yunze ubumwe, ndetse yewe hari n'amakuru tutarabasha kumenya, ndetse barashobora kuba banabareze mu rukiko rwa ICC ruriya ruba Irahi mu Buholandi. Gusa ntabwo tuzi ko kuba babareze bishobora kugira icyo bitanga, kubera ko
abanyamurenge batanze ibirego byinshi ahantu henshi hatandukanye ariko ntibyagira icyo bitanga. Nka jenoside yakorewe abanyamurenge hariya mu Gatumba nubwo itaremezwa ariko bikaba cyitwa massacre, abanyamurenge batanze ibirego ahantu henshi hatandukanye ariko ntibabasha kugira gute kubona ubutabera. Niba batarabonye ubutabera, niba birego bindi barimo bagenda batanga, ntabwo tuzi ko bashobora kuzagira gute kuzabona ubutabera. Gusa nubwo batabona ubutabera ubu ngubu, birashoboka ko ikindi gihe bashobora kuzagira gute kuzabona ubutabera. Gusa twebwe amakuru nakagaruka, n'ubu ngubu tugiye kubategurira andi makuru, tugiye kuyabategurira mu kanya. Turongera tugaruke tubabwire uko bizaba bimeze mu Rwanda, mu Burundi, muri Kongo ndetse n'ahandi henshi tutababwiye muri aya masaha kubera iminota aba ari mikeya. Naho turongera tugaruke tubabwire. Gusa niba ushaka kugira ngo ujye ubasha gukurikira amakuru yacu tuba twaguteguriye, kora like, comment, share. Ibyo byose nurangiza kubikora, amakuru yacu uzajya uyabonera ku gihe. Imboni TV, imboni ya rubanda.